Mai ko kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel be chun rei nei la mai thun riu tare. Asai September tarik badai kum singne na treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong September tarik kathum. United Naga Council reduced nung ti thai kan mai khau. September tarik ta cha jip chung ri ka hau na. Naga mai ri lung mai bam goi khau. Langguat mai ta thing khang sa indao kan theng. Mi tuang protest sai Government of India Free Movement regime lagan khang. Lading lakan mai khani India Myanmar border fencing. Naga mai tong ram lung khau rang ba mita nu mak mai indao na threat embargo tat kai khang sa indao kan chonge. UNC Presidential Council meeting August tarik ru na khat nung ta kai kan mai khau tai Government of India re kan yu ra na lading lana FMR lagan kan mai khani Naga homeland khau border fencing rang ba mai ti hai nu ni mak mai lading tai la kan chonge. FMR hai kalwai na laudat khang khani Naga mai ram lung khau border fencing hai in tha khang memorandum release khani demonstration azu tat kai lo kan chonge tiki New Delhi re Naga mai nun chong demand ti hai thau sulau mak na ba mai hai pian mage tuna UNC re sa indau kan chonge trade blockade tat kai ni mai hai Naga mai lung mai district nun khau reปวดใจพุ่งกะลูไม่ตัดทิ้งปุนิเทแต่ได้สนามีไฮเวย์เขาเรปวดใจพุ่งกะลูไม่เขากะบิวไม่นายปุนิเทมีตาเขา UNC เรนากาไม่กวยคังลุงสู้เหล่านาเทรดแอมเบอร์โกจีไฮนากาไม่ยี่ตุไม่กวยเรมาจวงเล่าคังสร้างไว้กันเองอินฟัล September ตริกทุม Government of Manipur ริกุมสิ่งในนรุณนาจะคิวเขา State Power Companies กันไง Manipur State Power Company Limited คันนี้ Manipur State Power Distribution Company Limited เร recruitment process ka hau lo me dai cancel so that he to na ti thai kan the Power Department re order tipat kan me khau Governor in Council re August ri na padai kum singne na chui na pung nong meeting tat kai kan me the lai na kum singne na ru na chikiu khau recruitment process ka hau kan me dai cancel su khang la ding la lo da the kum na selection process sai ka than su na staff selection commission bang khau tat kai tat khang ding lao the to na ti thai kan e order ko tai kum singne na ru na chikiu recruitment examination khau ka zau kan me candidates ko ta first examination tat kai me gan khau in sa khang exam ti ka zau pani to na ti thai kan e in bu na kaniu guai khang tai one time age relaxation ti laupni mi tai ka gan su aman kai kan mai khang tai riye to na sa kane kumna power department kha fresh recruitment tat kai ni mai khang chamrang ka hau khang ti thai kane recruitment ka than su na tat kai dat ni mai hai in taw man sai ka ge nai me thilai na tat kai pani kumna mi tai SSC bang khau tat kai pani to na ti thai kane mi hai ri kum singai na ru na chikiu khau exam tha lo na result in khwan ba mai nun khang su na thu pai na ka biu ni mai tuang nai na bam the Tamenglong September tarik kathum Prime Minister Narendra Modi ri Manipur khau September tarik ru na kanai hami thai ru na kathum nung gwang nu wi tu na cham azu khau hi pat bam sini BJP Manipur Pradesh ri thu kaniu khau official suna latbam ti thai gwang mi twang ma ge tu na sa kani BJP Party General Secretary K Sarit Kumar ri sa in than pat kan me khau PM Modi gwang ni mai lam khau official directives kaniu khau ti gwang kan me twang mak bam di e in bu na itinerary khani bai me details nun kaniu khau share so law ma ge tu na sa kani PM Modi ri Manipur gwang tong nai thai mai tai kuki la lu pat kan mai tingkum kanai tang rai mai supni BJP Manipur unit re Prime Minister Manipur gwang lawi thai chu sang mai hai han gwang dat pung the tu mai lumgai mi nai the tu na sakani mi da ka opposition parties re tu Manipur la lu hai in thang mon na kum singnai na ru na chanai election nga nai ba mai ta ka haw ba mi tu na Sarat Kumar re sakani BJP leader the popular government ka siam dat mai hai Congress kang swang BJP ri ka haw di ang bam chong de tu na sakani Infal September 3 kathum High Court Bar Association of Manipur Union Law and Justice Minister Arjun Ram Megwal Khani Chief Justice of India Bhushan Ram Krishna Gavai Khau Manipur High Court tuang sanction judge Stren Hap Kulaudat Khang Sang Hoi kan the in taw hai Manipur High Court khau judge pangu nai ba milung khau judge Chanai Kulaudat Khang sa kan chonge Manipur High Court's sanction judge Stren Imbuku Khang HC BAM delegation re New Delhi kutna Union Law Minister khani CJI da Aryu Kanchongi kumna HCBAM President Senior Advocate Naurem Kumarjit re mi tong details hai infal khau chamla minunta Tuesday nung Aryu na ti thai kanchongi kum singnai na rut na kathum khautai re Manipur High Court hai vacant judge position akhat na re function suna gwang kanchongi intaw hai sanction judge Strength padai nai bam sini Court khau judge kathum na re tan subami kumna Chief Justice ta chak ka zaw law na judge Strength pangu bamba me HCBM President Kumarjit Elina judge strong vacancies nai na pam mi hai re case hai backlot pai na nai bam thi mi hai re la san ka gan khau ti
lao nga magna bam chongi tu na sakani man sai azure advocates nun khang kham lao na kagan khola san su lao magi tu na pian mak mai nai na bam kai tiki hai inthuk mai suna thu judge Rongmei khawri pat bam chongi tu na sakani December tarik tamru na khat kum singne ni tri na padai khaw Manipur High Court khaw chingthum phai chu ringu na khat pending cases nai kani mi tai civil cases chingthum phai nai rik dai na khadi kum na criminal cases phai pedai na ru kan chongi tu na sakani Infal September tarik kathum Lok Sabha MP Dr. Bimol Akoisam Re Prime Minister Narendra Modi Manipur gwang mai kan khaw Manipur khaw lungba mai man sai goi khaw apologize suni nai tuna sakanthe PM Narendra Modi re September tarik ru na kathum khaw Manipur gwang khang plan subami Manipur khaw suloi sutiat mai raw kai ba mi tiki man sai goi khaw ping mai hai intaw ngan nai bam di Manipur khaw me kum sing nei na tri na kathum khaw tai ri la lu nai gwang kan me khaw tai ri man sai ching kan yu kai sam handa nu magna relief game khaw lungbam DA ri paktat bang mai nun rui kung mai ariu bang mai ti hai kasinai minun rui zau century lau magna ba mi tuna pian mak mai indau kane PM Modi mai zak thai mai man sai ye thai Manipur gwang mai gan khau kamai swiding the tuna mai goi khau kok lau khang nai ni nai tuna MP Bimol Akwai jam ri chamla minun le pari ra mai gan khau sa kani mai tai kuki conflict me tari kathum kum singne ni tri na kathum khori ka hau kan mai tang man sai phainai riksruk inbu re kan yu panti tat kan the kumna man sai ching riksruk inbu re kan yu kai sam ka launa ri paktat ba me tuna sa kani asai ngan na mai tai community re ching kudat nu mak bam di e khani kuki jo community re insang kai da nu mak na bam me tuna sa kani milung khaw kuki jo mai nun re union government khaw separate administration tilau khang demand sumai in thang mak na tat good ba me tuna sa kani Tamenglong September tarik kathum PRM Group Roy Lang mai Tamenglong Football League kum singne ni tri na pung twang kanai me semi final September tarik kathum nung Natural Football Ground khaw WPFC Labels United pelup kan mai team kanai mai extra minutes ngan goal khatna sini changam mak mai tang penalty shootout at kai me khaw WPFC ringham lo na final good kan the WPFC Roy final khaw changdai namson FC le adiang pni the rai mai Tamenglong Football League kum singne ni tri na pung twang final match hai Saturday tarik charuk ting zin khong thum kai me gan khaw pelup ni the TFL 25 tong closing ceremony hai Saturday khwang nai kai me gan khaw ka hau pni kum na closing ceremony khotai Samuel Jendai former minister and ex-MLA Tamenglong 53 AC Re Chief K Sulaupni kumna closing ceremony khotai EM Maris Tamenglong tong incham nanun re jumpa dance alam laupni khani bliss dai mai re lu swalaupni Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik padai kum singne ni tri na pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye zingbang ting rai na ye lau tai bu tarik pungu kum singne ni tri na pungu lau chuan muak na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye zingbang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi khamta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re kangan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khoringa lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ko the